En nombre de Tata y de Hijo y de Espíritu Santo. Amén. Señor sea con vos. Romana nell'aganus confessanus picanem, anus for celebrano in maniera digno e misterio non sagrado di nos fe. Señor, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Ahora Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdónanos picanan y híbanos na vida eterna. Amén. Háganos reza. Nos bom Dios, para mostrar luz de boa verdade para estar desviar, para não volver correr bom caminho, ayuda a cada cristiano de rechazar lo que está contrario a Jesucristo, su evangelio, y busca solamente lo que está agradable. Esa que nos está pidiendo, a medio de Jesucristo, voy nos Señor, que ende como Dios está viva y reina cubo, en unidad de Espíritu Santo, dentro siglo de siglo. Amén. Lectura voor de boekje di profeta Isaías. Nel tempo Ezequias abiramalo pa muri. Profeta Isaías, Yudi Amos, abai cercaje e bise. Assina Senhor tabisa. Duna bo família bo último instruccionan, pa sobra bo dia nang ta conta. Bo nota bira bom mas. Ezequias abira cara para a muralha e reza na Senhor. Ai, Senhor, corda comia servibo fielmente e de enter mi coração, e comia assim lo que tá bom dembo vista. Depois ela grita e ora. Depois Isaías arraia palavra de Senhor. Vai participar Ezequias, que o Senhor, Deus de seu antepassado David, tabisa. Me escuta bo oração e mira bo lágrima. Pensei me ta donabo de 5 anos mais de vida. Ademais, me ta salva abo e a cidade aqui for de garra de rei de Assíria. Me ta proteja a cidade aqui. Isaías avisa. Laganan coge pão de figo e pone riba ecostema e Ezequias loucura. Rome cu Ezequias abirabum ela contra Isaías. Que cota é señal como por bai templo atrove? Isaías a contesta. Essa aqui ta é señal que o Senhor ta donabo, para mostrabo que ta tene sumes na sua palavra. Mira, lo milaga e sombra que ta marca posição de solo riba e trapi de Ahaz. Hala 10 step para trás. E assina a suceder. Palavra de Deus. E refrão de no salmo tá. Ó Senhor, boa salva mi vida. Ó Senhor, boa salva mi vida. Me di. Den flor de mi vida me tinculaga cai, passaporta nan di reino di morto e queda privada de mi sobra ayana. Oh Senhor, boa salva mi vida. Me di, nunca mais lo me no mira Senhor dentera de bibonan, nunca mais tampouco fija mi vista ribahende. Oh Senhor, boa salva mi vida. Tabaixa mi cas abou que te foi mi, maneira tabarra tens de guardador. Já me entregar mi vida caba, malore, maneira trajador de tela, talora e pida panha que ela traja. Ta corta só, Senhor tabatatinco corta e último hilo. Oh Senhor, boa salva mi vida. Oh Senhor, depois de tudo lo que passa, e tudo lo que boa primitimi, reviva mi espírito, donami mi saúde, lagami viva. Oh Senhor, boa salva mi vida.
Aleluya. 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 Abre minha mente, Senhor, para me cumprir como lei e guardar de coração. Aleluia. 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 Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Un día di Sabbat, Gesù stava attaccando con un di trigo, suo discepolo non aveva hamburger, non ha cominciato a picchiare pusci di trigo e come è trigo. Fariseo non ammira lo che stava passando e avvisa a Gesù, ata mira nan. O discepolo non sta facendo lo che non ti permette ribadia di Sabbat. E la contesta nan. O sono all'essa che con David a hasi, ora il suo compagno non stava in hamburger, e la drenta casa di Signore come è pan consagrato, con sacerdote so, ma come. Possono all'essa den lei, riba Sabbat, sacerdote non ta kibra lei di Sabbat sinta culpabile, amita bisaboso, akitin kuta mas importante ku tempel, scrittura tabisa, misericordia micher in o sacrificio, si vos tabatasaki que seitanifica, o solo na condena gente inocente, a sobra di gente in autoridad riba Sabbat. Palabra del Señor. Gloria a vos, Señor Jesús. Tin hopi gente que ayuda a Dios en administración de su reino, de su ley principalmente. Hopi gente que ayuda a Dios como polis de Dios. E ora non ta picchi pieu di otro gente pa Dios mostranan che sorto di but nan lo hanya di Dios pa pieu ei. Auch den gente que ayuda a Dios como fiscal pa non ta acusa gente, de manera que nos atende. Ata miranan, anta kibra Sabbat, fiscal, acusando gente, así no anta quiere con anta ayuda a Dios. Auf den otro que ayuda a Dios como un juez, anto anta juzga y anta condena. Well, tasina que Dios no me ster di un ayudante nan asina. Non mester di polis, ni di fiscal, ni di juez, e non mester di nan. Dios mester di gente que por mostra otro corazón misericordioso di Dios. Corazón misericordioso di Dios. Se hizo mester, la bisabe misericordia miquer, misericordia, y no sacrificio. Esnan ku ta di Jesús, esnan ku a conocer Jesús, y ku ta su discípulo verdaderamente, jamás y nunca nan lo tribi di ta polis o fiscal o juez. Eso nan sa, el Señor Jesús, su misericordia ta eterno, infinito, ku jamás y nunca y la mira otro como un gente sushi, un
un gente cunta sirbi, of un gente cum ester castigue. Jesús nunca mira saki, asina. Su corazón sempre lleno de amor y de misericordia. Es decir, háganos ayuda a Dios, iba otro alivio de amor y alivio de misericordia. Háganos ayuda a Dios, para otro por mira verdaderamente cuál es el corazón de Jesús, corazón ardiente de amor. Háganos la para romana. Nos pide, Señor, vení a nos auxilio, háganos reza.